لی دایر من اسب شرقل مچی ابو چنقل جری بلند کدم بلاب شده و ابداره داير بنيس بشر قلمه جي وقال قلمه قول كان قال قلي بولاد قال مش كل ان لم ترى بداري اسكر انجلترا انجليز يورو فرنسا تمام ماكينه اوتوماتيك زبنادي رسولدان عبد الحبيب سدن آبادی قد گو سدن رشاد مالا تقرا بجرب اسكر تمام جان ترك مكتبلي مسلمان طالبان انجليزان دبرشر دغبرهان ایران چنقل سنگو دورانه تبالا خوبنی شرقلی بی سر ملک پردا ایران ترکا لازا چرگزا لازانه اول جانه حالا تمام بردین خدا جانه خوب فدا داره بابا هی بابا بی بابا هی بابا عملیانه بابا نبرانه بیشتر سعدا بی سنگو دورانه تهلا بالا خوب ده شگد یسر ملک خورده گنجا مسلمانانه اوا جنازات چینیان نوان حفظ ولی اجنبیان تمامی بردین خدا جان خوفت داره بابا هی بابا هی بابا اسلامی نمایه دایر منی شرقل میچی بود یاری چنقلی یاری باناد کدیم جگلا دلهم ناترا و بره داير بني سبي شرق المتشي بقال قيل قومي شنقل قلي بولد كدم بلاب شدوي بري اسكري انجليز انجلترا فرنسا اسكوتشا ماكينه اوتوماتيكات بيسر مداتي مدي سلطان عبد الحميد سيدنا آبادی قد سلطان ابرا شمالات دغه جربه اسكري تمام جان تو ينو مكتبليه تعلیمان انگلیزانه برای شرده کابریانه تمام سواب در خاینگریانه عملیانه باب نبرانه نخواهی نخودانه بیشتر سعده و ایرو بسمان خوده چهل قلبیه سنگو دورانه شرق قلبیه سرملی کرده ترکا لازا چرکزا عربانه این دادم اما پاشا برگره جوری میری میرانه جری ما خورت گنج مسلمانه ابا زن بنده خالدانه دشجن جنیازی شهیدان غازیان امیر که مسلمان در خز نام کابری دوال اجنبیانه ابا جامیرا بردین خدا جان خوفت دادن بابا هی بابا هی بابا هی بابا هی بابا اسلامی نمایی که کوی آخه ساعت خوش به تماشاوان نجات 103 سال بریانها سرفرازی که مزن کوک دستانه کم بلیفتکن لچناقله قومی کرد ترک عرب چرکز هر وها وقت دنگ بیجه هجا دنگ بیج حکمت خلاتی کود دنگ بیجی آویده جی کو باسکر اسکوچی هبون آنزاق هبون انگلترا فرانسه هبو گلک کس جبو يعني ام بجن قالك كسين بياني يعني ام وك وينجي وك نيار لوينجي وك اتفاق دهاته بليف كرني جوارا نگو تبون مني هرن كدري وك دركاكو باخا وان ولاتن ده او بوه الوسته هاتبون لنها ام دبينكو سرفرازيا چناكله بيه براتيا وان ولاتن جي هر وها کو ام دبينن او پیکلین ین مسلمانا ین ترکا ین کردا ین آنزاقا ین انگلیزا ین فرانسزاجی دنا وی آخا چناکالی دنه ایرام باسا سرفرازیا چناکالی بکن شبوی آوای جی برنامه که تایبت نبرو که تایبت جی حاضر کر 103 سال بریانها اوه حرب و جنگ چاوا چه بو هیما که چاوا بو نظانم گلو اوه شر چاوا پیک هات
پشت شر پشت و سرفرازی سیرا و حرب و جنگا مزن یا دنیای چوا گوهری مباسا وانیا کاجی بکن ده میوانه میرو استودیام نه میوانه که میوش سرت هاتیه هجای من تبخیراتی سر چاور هاتی بتایبتی کو که عبدالناصر ينر ام توك خباتن دوار چاندی دا ام تناسكن ل الحمد لله سر کنفرانسا سر سمپوزیوم چاناکالی جهر و خبات و خدمت کتجه تسر چاوی مراتی سر مراتی نوا خیره دابی امجلس لاغل تماشا خوانی دکن سر چاویم سر مراتی هجا مم باسا و هیامه و دوره و زمان جمع بکن تسر چاوراتی و شواقل سرته خودش ترازی به خودی که ایمانیت نده انشالله میوانه کیم دیجه کم بدنگی و مدرس پیکر دنگ بج حکمت خلاتی اشتر زاد تشکر تیم که سر دیسی چاوراتی مالتا آواتر به خودش ترازی به تبي سترانه تجبو في روجه تجبو چاناکاله هر وقت تنفسان و هر وقت شواز و تارز و نفسان دنو آخافتنو گوتن یتبیاته بله که گرسین اتشتکش بری خورا بیشم چنقلی هر دنگ بیجو نگوتیه اری دوستی ها گوتنه اما سر سالانی که زباتیه گوتنه ام بیجو قبریسی هاتیه گوتنه لآغری هاتیه گوتنه ام بیجن سر چنقلی دنگ بیجی کردی چینه کنه برای دنگ بیجی میشی یانش آنا میشنه به حکمت مثلا ابی من قایدی تزه چی کریه من سر اکران ترده کردی اش حمیار سلام رزی خود تمامت بیراد بیجن سرویس اکنینه دنگ بج حکمت انا هم تناستکن بله سکنات کسایت و شخصیتات جم باش ناستکن مالت داوا ام زانت چه هلوست انسان ده چه دل خوشی و دل پاخجیت انسان و به کی باش سانن بله دمات جی گله کندک بو خودش راضی به خودی که مانیت جنده سر چاویم سرم راحتی طبی کی دنگ کی حکمت باش سانی مرف گلک هستی خو به سترانات بجه بدنگ بجید بجه بنعلینات بجه به هوارات بجه طبی کرده مجی لوی داره ل چناقاله جیانا خوش دستان با پیر مجی جیانا خوش دستان والله از بجم اوی سترانات تامش بو روزی گلک باش مالت داواج خراجی زب تشکر ettim که کشتن شتراجی میوان خراجی ve eser ekrana TRT Kürdiye hamiyar selam razı tamam rad bejim. Serçave men mesir kenha. Kid be blabe Avrupa be brabe Türkiye be kid be blabe. Serçavara sersera rahati em sohbeta hoş devam bikin. Tamaşavan nejav kesin kun hal me tamaşa dikin. Nahal me godari dikin. Vujid karın beştari bername ve nisar ya Facebook, Twitter, Instagram davya hafte خطا ما واتساپ جه ودکارن مساج خو فکر رامان خو دا خواز خو تشتی کوش دلی و تی ودکارن بشینن لی به تایبتی سر مجارمه چنک کاری جام دست صحبت خوب کن هجای من ام بحث 103 سال بریان ها دکن البجن دستانه سرفرازیه جنگه که مزنه هجای مو وینگه حیامه که چوا هبو دیدیرو که دا روش چوا بو کو بنگاوه شره چه بو شره حربا چناقله دبن یا حربا dünyayı yani dünya bir şaka. Şaka ki İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya o şaka deneci Almanya, Avusturya, Macaristan, Paşiku, Osmanici demeseme peyda. Çünkü havine harba dünyayı despetke MP'şi جه انگلترا راد بیجن امتخازن الباور متکبن حربی مثلا فازدار بحثاوی ناکن انگلترا ما قبول ناکن چون سر ما حسابی بیه نوا واله خدا او که عرضه ما پاری کرنه جه بلی کنه گاوا کو امل باور متکبن و چا پاری کن پیشتی کو اجامت کبن حربی یعنی امد سه چار جبهه ما حرب کریه چناقاله و قفقاز سینا فلسطین عراق لبنان ما حرب کردیه لدناوا وادا اجیه چناقاله آیری چناقاله حرب کام مزن çünkü Çanakkale çima mesela vekirin Çanakkale gavaku dibin em Çanakkale'de bas bivin ve Osmani ve dişaka gavaku ve dişaka ve perçev ve emevi harbe dar pişti Osmani kete dersteme emej paş ve Almanya jıkın Almanya cive bikeve Rusya cive nexweşe Rusya durumami nexweşe şu hem zanin pişti 3 saledin ve Rusya ihtilal ve çaretiya Rusya ve hara icad ve me ali Rusya bkin jbunik ali çar bkin sebep vakavije eve sebep kadici
Avrupa ew genim nemaye. Yani sıkıntıya ve heye. Duve demedi. Duve demedi. Aynı duve demedi. Zaten herbek sebeka Çanakkale sebeka vişi ev genime. Dibeme hem genim şura binin Rusya'yı hem cemi perebidin Rusya piçki Rusyacı ve iyice kutopke çünkü durmayı zafna koşa. O ame Almanyacı bir tane beylin. O me harba dünyayı zub kadin. Yani maksada ve evj bunu kud harba dünyayı zub kade. Ama hesabı ve nagre. Hece minha mesela bahsa bu şarkı cenge gittikken yani gelinmeyin yeko Türkiye mesela şarkına mesela navanda Cezayir'i hene Fas'ı hene Rajo'ya hene mesela Suriye ile Irak'ı hene Diyarbakır Van Başarı meclisi hene le merv yen le itilaf adına ko mesela İngiltere Fransa her ve Anzak hene mesela Avustralya'ya hatine ko je vakbejin بهزار كيلومتر بهزاران كيلومتر دوره اف هلوستا وان يا اكوسين كو مثلا هلوستا ين كو شركنا جنكنا عسكرين ين تركيا مثلا ام دزانن كو اوجبو كسايات وشخصيات اخو مثلا مانه حزران وان تشوب ين عسكري مثلا يعني اوكي وان ده هنا نظام نفسان دنا تشك مثلا انزاق ملتك نافي انزاق تنه يعني انزاق كينه Anza gavaku bir İngilizce merv yazbıke. Avustralya, Yeni Zelanda orduya var. Gavaku harfe vay seri. Ko bivi bahevdu wenge anzak derte. Yani mileki anzak tine. İcber ku evu navi Avustralya, Yeni Zelanda vaku tego. Ev de dibin deste İngiltere'de bu. Mesela Hindistan dibin deste sömürü bu. Hindistan dista Pakistan, Bangladeş, Mısır, Cezayir. Yani tev dibin deste vardır da. Yani ne ma bu? Yani İngiltere sömürüye kuani bu. İngiltere sömürü da devamlı ev satkin. Yani askeri kuan bejin deyhab askeri khubinin nothab askeri vanedin evtken. Yani bava askeri var zaf kıymetliğine, zaf değerliğine. Ama vanedin وانتين وان توب كرنا ايوانا شكون نزان هاتنا تشي بكيرا شرطكن مثلا تشتي وسا دركتيه بيشتي مثلا قالوا وقتا كي حرب سكنه her taraf nava birindari khudgar قالوا nava birindari khudgar eme birindara dgarın nerin nava henek askeri Fransızda denerin kud berikavi da Kur'an-ı Kerim Allah Allah yani evce ve arşive medavi medane çünkü Müslümanın Rabbena unuzanatı hatta canat beji mesela eme gava ku için servada için bir Allah 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 evci bir Allah 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 yani evci bir Allah Allah evci bir Allah mükir aşatkın bu saat işte usa eşçe bu ne ku yani gotunu da dedi beji gotunu ditin nabek harbe kavsa acayip şey mi var askerin Fransa o Cezayir'in Cezayir Tunus dibin Fransa'da Mısır evci sömürüne Mısır dibin deste İngiltere'de İran ve mesela Pakistan Bangladeş dibin İngiltere usa sömürüye mazın çekildi dibin tavil serdi de ama naçava yani nive dünya zedetir dibin deste İngiltere'de o İngiltere şu sala 1800 و حياة حربات dünyayı adetiye. Bütün sereke dünyayı evet. İşte de harbat ke de harbat jari güya avt ke yani ev kazançtı ke ama perişaniye kavusat ke o kevin dest ince Amerika'dır. Yani haya 1945 İngiltere bu. Cefeva İngiltere yani kazançtı ama dedi bir harbe da هنا كان ضعف قيبتكن هنا كان هند قيبتكن قيبي مثلا باسا هجا من 1500 مثلا ين ام بيجن ودا مدي Çanakkale da 3000 yen biyanine mesela yen ام بيجن اي ائتلافن yani bir geçti 5000 le tabi او goru goristane ko merve derdinere yani bizim hecmaj gelek zedeye zedetir yani ev rakamı tadı tam merv nizanı yani tam tespit ya zor ama ligori evkeme genel kurmay kusa ilan kiriye meşehide me 5000 şehide me 5000 not hazar zedetir ji birindar hene ama hene ki usa birindara usa kure birindara ki mazin yani jimrene haraptır evanji 44000 evan qaybiya wana kudumrin و جنوتی زیادتر جنوت هزار زیادتر جی
ایوانجی بریندار هنه گاوا کو تفکی خیسر هفدو نزدیکا 350 400 مرفت که yani Ecemin ne roje ki da çed be? Vega harba Çanakkale bidiciye. Yani harba Çanakkale ali ki bahre çebiye, ali ki ser arde çebiye. Vega mesela em bejin hecde adare. Hecde adare ya harbe bahre. Ya bahre. Ya bahre berya ku ev harb çebi ve دناف هفدا مشتغل كن يعني بي ام تشاب كن حوجت كو ام سر عرده ام بوارا شرب كن ياخذ ام بحري دارج خو ام دولته ام بكره دجيا شو عثماني نوازو كتينوسا لا ده شو بالشيه وقتا ki krale İngiltere u çare Rusya dene ba hevdu heko ev harba dünya çene bi 17 sal beri Rusya jerad beje binirad be vega yeki nexoş dina mle meday bele u subero bimre em bev kevin İca çi malevi heye em dinava hev du pari bikin jibuni gava ku merci em ji işe rahat be em hev nekevin İca lwe deri hesaba ve evkitkin gava ku ica harba Çanakkale'de mesela eme gemiyemetine ne mesela hijdahab İngiltere ve Fransa hijdahab vani muazzin ku İngiltere ji donanma bil ticari harp handa nekiri yani yara sece muhengi gemiye mehne le deste mesela İstanbul'e wan kilit kirne yani. Yani evji nikarım ki vega emed gemiye de yek em vej bir nekin Nusret Mayın gemisi. Nusret Mayın gemisi ev zaf tişteki mazın kiriye. Evji çava mesela gavak ev hicde gemiye mezinten ya. Tabi viyali kırka bahri. Ev tkin paqış tkin mayın fan tişteki de nahilin. Edbe meçapkin. Dbe nive şeve ev Nusret Mayın gemisi. نیوه شبه دا پشتی دوزده دا گمیه خوشی تعریض کن اولا به ما به طفینن جبونی کو تک بعد استفاده دن فی نه گمیه حربیه و درد که 26 ماین تریمانه جویش ماینج başka deste Osmanlı da ne yek mayin tane hatta henek jid ben Kevin bunni rıziyane de am deynin acaba iftaqın ne taqın yani vejin zanın le dere o 26 habi حیا بردستی شبکه کرونایی هیچ نبه اوی اشی خود قدین اوفدگاره ایجاد و هیجان داد و اکیدا افینه قومتانه جمعیام قلب قریزی در باست به رحمت که اکیدا اوانه حیا واجتنه yani haya vajvan maynatına çünkü pakış kirne icab rahatit beş havcenak em dernak emne ser arde em bahre da em işe vabqadin وجا viyali bu dest bir avkitin mesela tope mehenel ser arde gavaku davejin agirtkin nagi java em bejin eme 100 metre çe 1000 metre daveje icad sekine eme hayya ku nezi hedefi bin heja avkin dve harba ya bahri rojekten eder bask ya ku İran bastı ya ku İran bastı rojekten yani hazriya tabi bele mehbere despekten yani جنوزده سبات دست بید کن حاضری خود کن حجده آدار داجی اف حرب چید به یا مهک چید به یا گاوا کو دست بید که ساعت 11 دا ایندی او لیویالی ملمت خن و حیا ششات قد ششه باری yani 7 saat بدوی 7 saati da دعب جميع واش خو اوت بن بحر و سيحه بيجي برينداري برينا كا مازند بن دپیدا حیا دب شش اوانا نرن کو ایندی امن کارت تشتکون و ایندی اوکتون پریشان بن و گریبت کر حرب بحری لوت قده یا پروژه تنی اما حرب اساس کو ام دبیجم اد هزار انسان ما هنطبونه yani şehit bune او yasar arde 25 Nisan despet ke حیا سری سالادن نه صادر شش هفت ما devam etke yani her du harba ku mev te ser hevdu قدری ساله کی devam etke هجه من baskır harba ya bahri بيجي نيف روشه يعني شش ساعات دوام دكه يعني حقوق بامكاني بدرفتي الهلام حقوق بدرفتي يعني باسا ولاتکی کو همو هم بيجي الدنيا دستي ده تباسكر تقو روج درتين اچاوا اخوي حقوق مازن انجلترا çok sert kevin ya ras az yani az vena gredaya okeyt kem az bejim yani dve bawariya ka mazın hebe
باوریه که مزن هبه یا جی دوی قومتان وی هنگی دوی حقیقتا جی لسر عسکری خود تحصیل که مزن نشان دابن یا جی ایمان نظامی قوتا ایمانی و این زانن که ev ولاتی جدسی و هر این تشتک نامینه yani ser dünyayı deneyelim mesela İro em deneyelim çen hab devleti Müslüman hele şey hafta hab devleti Müslüman hele tu ve rojeli denere yeki tanımaye ya Osmani maye yani evci Anadolu'cu her indi bayrağa Müslümana namine indi belki azan namine evane insanı metevvizanın yani neb'i şey kuvveti yani ev çünkü hesap nagraha veya mesela topi var derin dibe topi var 500 şeşhat 500 şeşhat eme 105 gavak ve mesela gülle davecin topi var embejin topi var vaka asker mugo mesafa eme 100 metre ve 1000 metre yani hevdunay kıyas kırın ha yani işeki okey ya avana zanıc bunu imana amane vanedin ne zanıc bunu çağatın ne zanıc bunu için bunun için harptkin ev ne zanı hecem şu kadar de çiroke wanda jmerif dibine ko اوجی باوی خورم مثلا مکتوبا فلان فلان بشینن دورت بجین یعنی هم هاتنه ودر اوجی نزانش بود چه آرمانجی هاتنه هجام بحثا و صحبت خو دوام بکنه اما بری خو بدن دراکو ام بحث دکن 103 سال بریانها یعنی چاناککale حوالا من مناظر aslan gelmene مناظر سبات بخیر به مراسم از باورم هیدا سپینه کریه ایرو 103 سال بریانها ام بحثا سرفرازی چاناککale دکن te çi bejî ji me re menazîr Belê rojbaş Hüseyin şerê serfirazî şerê serfiraziya Çanakkale û bîranîna şehîdên Nijdehê Adarê îro li Çanakkaleê bi gelek çalakiyan wê were darxistin li seranserê Tirkiyeyê ji bo vê rojê çalakî tên darxistin lê navenda çalakiyên ji bo şerê Çanakkaleê ji xwe ev bajara îro jî Çanakkale çi heye em behsa wan bikin yên niha li stadyuma Nijdehê Adarê nel vê derecî girseyka mezin li vê stadê ji xwe kombûye ji bo bîranîna wan şehîdên Nijdehê Adarê her wekî din li vê qadê jî ve Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan Serokkozîr Binali Yıldırım jî ve beşdarê vê çalakiyê bibe û bangî gel bike û niha jî weke belkî win jî dibihîstin girseyka mezin niha li vê qadê kombûye koma mehtaran li vê qadê beriyan ha numayişa kol darxistir her wekî din leşkerên ji fermandariyên din wek bejayî û hawayî jî naxastim ya asmanî ew na beşdarî vê çalakiyê bûne ew ji wê numayişên xwe li dar bixin di vê stadyumê helbet çalakiyên ji bo bîranîna Nijdehê Adarê ne tenê Nijdehê Adarê ne tenê evin piştî vir jî piştî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li vir bangî gel kir wê derbasî bira Çanakkaleya 1915 bibin lewra par xebatên wên çêkirinê destpêkiribûn ji bo wan xebatan gelo di çi asê de ne wê ji bo lêkolîna wan ve Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî wê derbasî xebatên çêkirina pira 1915 na Çanakkale jî bibe û ji wir ji wê derbasî abîdeya Çanakkale ku gelek leşkerin beriya ku 103 salan di wir de jiyana xweş desta min gê Ereb bin Tirk bin an jî Kurd bin gelek leşkerên ku şerê İmparatoriya Osmaniyan da jiyana xweş desta bin ji bo bîranîna wan şehîdan jî wê li ber wê abîdê jî çalakiyek were darxistin niha li qadê gelek welatî kom bûne di destê wan da alayên Tirkiye hene beriya niha jî Serokvezîr Binali Yıldırım hate qadî piştî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî hate ve qadî wê bangî gel bike hespeyî Menazîr gelek spas li Çanakkale her wiha ji me re ragihan temaşevanên hêja em jî behsa serfiraziya Çanakkale'yê dikin 103 sal beriya niha tabii ji bo vê roja muhîm û girîng me xusûsî mêvanên taybet cîhanî یک جوان میوانم نوک که اوجی دنگبش حکمت خلاطیه. اجمالات دوا. شبارا دیساتی. تشکر دیم که کسی. خودش ترازی به. دستان اگادیجی وقت بجن هل دنگبجی اگادیجی هی البته. بله عین سر چناقلی هاتی. سر چناقلی. او چیه مجاراویج از باور خوشه سا. ابا نبی سلیمان بیه جرات به سلو یا سلو دیه سلو بگو. سری هاتی چکرین. ابا چه چناقلی لور شهید کتیه.
إجالورا أبينيا مثلا حسبيا وي كلامك قلت سر خو سلو بگو سر بگوتيه از جوارا بيش بله بكا كرم سلو بگو علمين كوتاي لا يجي اللي تساقتيني بزري زريني عليني لا يجي انا كغتيني ازيب جبن جبا فجي بشار رئيسني بدا يا ولدني ايرو بسبق وديدا بنسلو بقي بدداني جنا قلاني عليني ليني اللي ابي ساي وقدني امان مال 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 لا سلو بقو سلو بقو بقي مني رشم ازینی ازین چرکزینی لجمسنی سلو بگی من خوشی لبرمهرنی ازی دیگه مهرن دیتنی درسم دی بابی بهبایی لشک بگی او بنی امان 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 لا سلام بگو امان 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 سلام بگو چون سیبینه لدارو بیینی از چه دیار بکیر لی قلای هردیینی از قاسقی مشکر چارچاد یار بگیریم مشکریه مدین بالا خوب داد حب شوبای حکومت دینی الهجدایتینی لسری آیل زد ملادی لترفیه لیه منی برساس لو بگی اجواک هریه دگو بجیس لو بگی در چاویشه لأم باشیه منی دگو دلولو سوبا از بتاد بدی قادر زنابی خودی سلو بگی متزاجی العجمیه اگر نازنگی یکی چورشی بیش بلندی چونجگایی لیتم بالیه لگو باشی یقیناتش خودی بخبر از هر روز شبین سلو بگی تدمامو منی قرواگونی سوار کرد سر بغضا چانه قلیه داشایه مال 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 مالینی لسلایه بگویی سلاح بگویی لبگی منی سلاح بگویی رابیم از کاش گیی رو سلاح بگی خورا چیگیم آلیه وانه از هستا بینه لجته دوانه از کبری ودا سلام بگی خوابینه قبلا ویرانه از ارتادین ودا سلام بگی خو تمامی بخاملینم عبدال هزینم لعریه ابستانه مال 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 لسلام بگوی سلام بگوی بگی منی رشم ازی ازی چگزی جمسنی سلو بگی من خوش علی برمرنه کمر مدیتنه درسم دی بابی مهرای لشک بنی امان 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 سلو بگوی آخی که حسین شعب كما هي أبا كلمة بلا حاجي إسماعيل خلامي من المرادية حمزة وجينا خواشن برجع عملات من حرجي جواري سكتم تخاصم حاجي موسى براي من دان بيس صديق أوجي بردن بزمانه يكون رسول شاكرونا دقوت أوجي أمريكا همني ديسة شو حبتة سالا
پشتی و حسن لیزی جرا کاتب با تجربه سلام رزی خود بیشم صدیق جینار مهیه از حمود ملت کل سرت اکران ترته کردیه از همیار سلام رزی خود بیشم چی دبه بلا به تمامی کوی مسئله همیار جی تشکر کنم مالا تهم تجاوا ایوان جاوا خودش ترازه تلیستا خود چکریه بله امان از جبیرانه بله اجدرز ده تشکر کنم سرچاویم راتی سرم راتی خودش ترازه برای منی اجبار خوره گلک استرانه گلک خوش بهجه من بله تماشاوان اجا سرفرازیا چناقله 103 سال بریانا هات پیکات کو دوردا دولت ائتلاف دخواستن ام بجن سه آرمانجین دولت ائتلاف هبون کو دخواستن چناقله عثمان استانبول زفت بکن لنه گیشتن آرمانجا خواه ده گوتن کو 250,000 کسین ین همولاتین ترکیه جیانا خوش دستان لرخی دنجی دی بجن کو 300,000 کس جیانا خوش دستانه سرفرازیا چناقله اوی تجاری نیج بیر کرنه اکیبا داویه هفته ابراهیم یعنی چو چناقله جیه گورستان شهیدان گریا دیمن تایبت او نواروکا تایبت بسرکانه حسين لو عزيب دياري چنقلي دكتب دبنيه دمرقه وخيله واي 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 لو عندي چنقلي خوندي كله يو 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 شری چناقله دناوا شری جهانی دا جپیک بو لی دیسا جی بونا داگیرکران و دولت عثمانی حلبک زعف گیران بو 409,000 اسکرین دجمن هاتن چناقله نیزه 300,000 جوانه گریان 205,000 اسکرین عثمانی جی شهید بو دوی شری دا به تمامی 9 میلیون انسان انجاندا دولت عثمانی تنیل جبهه چناقله هر قزنج کر دجمن دخواست استانبول اشغال بکه قهرمان چناقله پیشی لوی اشغالی گرت لوما اف سرفرازیه که پرمزنه چناقله نشان شرف و قهرمانی ümmetiye. Bir ışık çok uzakta ellerim üşüyor yağmur düşüyor dağları aşıyor güneş. Dedem aşarı cihani da şert u merceğin devleta Osmani ne başbun. Di teknoloji çek u silahın şerda ligori devletin dijmin ev geleki zayıf bu. Askeri Osmaniyan bitifingen kevin lehemberi topin dijmin şerkir. Xwarin u vexwarina wan kêm bû lê îmana wan kamil bû. Çanakkale içinde aynalı çarşı ana ben gidiyorum düşmana karşı of gençliğim eyvah. Gelibolu qadeke pir firehe li her dera wê xwîna şehîdan rijiya. Ji bo vêyekê jî li gelek ciyan ji bo bibîranîna şehîdan mexberên sembolîk hatin çêkirin û li ser kêlikên mezerên wan navên qehremanan hatin nivîsîn. Gava ku insan li kêlikên mezerên şehîdan dinêre yekîtiya xelqê Osmanî dibîne. Lewra ji her derê ji her bajarî Tirk, Kurd, Ereb û qewmên din hatin herba Çanaqqalê û bi hevra şehîd diketin. Serfiraziya Çanakkale nişana yekîtiya ümmetê. Dema ku devleta Osmanî ket dengasiyê ji gelek devaran tepeya Osmaniyê ji bo têkoşînê hat Çanakkale'yê. Em nihar li vir dixwazim ji van bajaran ji van devaran gelek ciyan nîşanê wedim ji we re bêjim. Üsküp, Trablusşam, Varna, Trablusgarp, Tebriz, Tiflis, Yanya, Şam-ı Şerif, Yafa. Derbasî vî alî dibim
Bakü, Laskiye, Kırım, Kosova, Kerkük, Manastır, Kudüs, Laskiye, Köstence. Livi Ali Cemdisan dibinin Halep, Hicaz, Hamma, Huran, Halilur Rahman, Halep, Uddisan Halep. Şivan bajaran Tebaya Osmani hat Çanakkale dijmi sekinyan şehir kirin şehit ketin. Şer pir giran bû. Tiştên gelekî dilsoj û balkêş qewmîn. Yek ji wan jî çîroka Seyid Onbaşî ye. Hevalên wî bi topa dijmin şehîd bûn. Geştiya dijmin gelî bolo dida ber topan. Lazım bû Seyid tiştek bikira. Serdeste Seyid kahramanê şerê Çanakkale'ye. Seyid golleya bi qasî 275 kiloan ji erdê rakir û da ber lûleya topê. Ve vê gollê keştiya donanmaya îtilafan hat lêxistin û binav bû. Vê gollê qedera şerê Çanakkale'ye guhart. Bi rastî jî Seyid Onbaşî qedera şer guherand. İngiliz û Fransyan nikarbû xwe bigîne Rûsan. Bolşevikan şoreş kir û Rusya ji şerê cîhanê vekişiya. Bi xêra şehîdên Çanakkale şerê cîhanê 2 salan dirêj bû. Di şerê Çanakkale'ye da zeh behsa alaya 5 heftan tê kirin. Li gorî gotinên şêniyê Gelîbolî leşkerên alaya 5 heftan beriya êrişê dijmin bikin nimêja cinazeyê xwe kiribûn. Lê mixabin ji wê alayê tu kes xilas nebû. Hemû jî şehîd ketin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la 3 salan berê hezên îtilafan xwastin İstanbul işgal bikin. Ji bo vê armancê bi aftiyanka Çanakkale'de de êrişî Devleta Osmanî kirin. Lê Artêşa Osmanî li dijî dijmin derxadanek pê hempa nîşan da, bi taybetî jî alaya 5 heftemîn ku li nav da leşkerên Türk, Kurd, Ereb hebûn gelek şehîd dan. Ev mexber jî ji bo bi bîrvanîna van eskeran hatiye çêkirin. Yahya Çavuşî yek ji qehremanên Çanakkale'ye ye. Gava ku fermandarê wî Hüseyin Bek birîndar bû, Yahya Çavuş li cihê wî bû fermandar. Yahya Çavuş bi 66 hevalên xwe ve zirarekên mezin li dijmin xist. Lê mixabin ew qehreman jî şehîd bûn û ji bo wan ev birdarî hat çêkirin. Di newala Zixînderê de hem birîndarên Osmanî û hem jî yên dijminan dahatin dermankirin. Lê topeke Fransyan li vê nexweşxaneya çolê ket. Di şevek de ji her du aliyan bi hezaran esker mirin. Abideya şehidan ji bo bi bîranîna wan qahremanan hat çêkirin û sembola serfiraziya Çanakkale'ye. Ya herî mühim herba Çanakkale'ye kir ku ümmet hevdû bigire. Vê herbê nîşanda ku tu tişt ne di ser îman û baweriyê raye. Gelê Tirkiye jî bi vê hêviyê dest bi şerê azadiyê kir û bi ser ket. Yani bingeha şerê azadiyê li Çanakkale'ye hat çêkirin. Her sal bi hezaran insan tên Gelîbolî tirbên şehîdan ziyaret dikin. Kal, pîr, jin, mêr û zarok. Berê xwe didin şehîdgehên Gelîbolî. Ew dibêjin rihê Çanakkale'ye divê her tim hebe. Abidemiz Çanakkale Şehitleri Abidesi. Abideye şehîdan bi kurtasî serfiraziya Çanakkale'ye. Her çiqas ji dûr ve wekî avahiyeka normal xuya bike jî têde maneyeka mezin heye. Ez dixwazim bala we bikşînim servan çar stûnan. Leşkerên ku ji çaraliyê welat hatin li vir şehîd bûn.
دناوا وان عرب کرد ترک و خریستیان هبون اف عبیده لشکرین کشچارالی ولت هاتنه و جبو ارمانجه که پشتانه هف تمثیل دکه عبیده نشان دده هکه جبو یکیتیا خواه ولاتی خواه آلا خواه پشتی بدن هف تو کس نکاره و بشکینه جخواه لدوی آفتنگه ناس یان بیانی یه این کتین دیچن و مساجی دبینن ما جابر kurtarmış kardeşim. Bu memleket hepimizindir. Ama perino yani memleket olmasın biz mayın yememi işte bu kadar basit. Bu düşmana karşı hepimiz birlik gibi mi? Peru ya ne Kürdi ne Türkçü ne Zazası hepsi kardeş. 1915 da düşman ketbi velati mehamiya behebra Türk, Kurmanç, Arap Kışta behevra Leda neşt düşman tekevi memleketi behevra memleket korumuş kirin behevra kurtuluş savaşı kirin Kurmancı, Türk ve Arap kış biri heven kışta behevra videre savaş kirin kışta behevra şehit ana videre şehidi Kurmancı şey Arap şey Türk şey kıştık videre nefisandine Bu milletin ev millet tüccaran teknaçe لورا گلمه خال نرخین خو ین معنوی و نتوی دکه خودی هکه ام و یکیتیا خو بپارێزن تو کس نکاره مجهف بکه به باوری ام نکارن بسر کevin دوی ام وی رحی بجوانین خو جبدن فهم کرن وزارتا چاند و توریزمی گراوا گلی بولیه وک قادا سیته اعلان کر او جبو خاطر شهیدان لوی قاده تو گوهتن چینابه خاطرین شهیدان د موزیداتن پیشاندن او شر د اودین سیمیلاسیون دا تنیشاندان سروکاتیا شرین چنقله و قادا دیروکیا گلی بولیه جبو پاراستنا خاطرین شهیدان خدمتین باشتکه سروکی قادا دیروکی اسماعیل کاشدemir بحثا فداکاری شهیدان کر و گوت دوی ام بیک بن Bu millet Çanakkale'de Gelê me li Çanakkale welat millet ala nirxên pîroz û dînê xwe parast. Dema ku fehm kir talûkeyek li ser van tiştan heye bû yek. û ji çar aliyê welat bi bayê bezê hat gihîşt Çanakkale. Ji Diyarbekirê, Wanê, Helebê, İdlibê, Qudsê, Makedonyayê ji welatên Balkanan ji Qirmê, Azerbaycanê hatin. Ji Çanakkale Balıkesirê hatin. Ji bo avakirina heyateke hevpar yekîtî û biratiya xwe hatin. Biratiya wan kir ku welatê xwe teslîm nekin. Li Çanakkale bi tivingeke kevin li hemberî hemû dinyê rabûn. Meriv dikare bêje li Çanakkale goşt û hestî li hemberî teknolojiyê bi serketine. Yani dilekî bi îman, goşt û hestî ew donanmaya xwert çekên hesin û polat têk birin. Heta ku ev rihê Çanakkale hebe, ev qehremanî, ev canfedatî hebe, bîzna Xwedê li vî welatî dengê azanê qutnabe, bayreqa me danakeve. Rihê Çanakkale li vî welatî her tim heye. Kengî hewce bike, xwe nîşan dide. Herî dawî me di 15 tîrmeyê de hadît. Di 15 tîrmeyê da dema ku te'del azadiya welêt û ala me kirin, zarokên welêt neviyên qehremanên Çanakkale bi banga ser û komarê me daketin kolanan qadan. Rê li ber xayînan girtin. Bîzna Xwedê em ê li vî welatî dibin heman alê da heta qiyametê bi biratî bijîn. Eval ala me ye. Ew welat welatê me ye. Me ev welat bi hewra parast. Dibin vî erdê da bi hezaran qehremanên bêkefen hene. Ji bo ku em li vir bi azadî û bi biratî bijîn wan canê xwe feda kir. Niha demdema yekîtî û biratiyê ye. Hekî hewce bike her ferdê vî welatî ji bo fedakirina can hazir e. Rehma Xwedê li hemû qehreman û şehîdan be. Wan ev war ji me ra kirin welat. Olduğu zaman canını tehlikeye atmaktan çekinmeyen Serfiraziya Çanakkale tamaşavanê hejdê adarê em serfiraziya Çanakkale her wiha bibîrtînin destana Çanakkale em bibîrtînin ku her wiha bavê me bapîrên me li wê derê şerekî cengekî kirin ku her wiha ev bû wek destanekî kesên ku di wirda heya wê hengê em navê wan nizanibûn qehremanên wê hengê bênav û deng bûn lê niha em wan gelek başnas dikin ku ew kesên ku alaya ku ji 14 û 15 pêk dihat kesên wisa di wir de şerkirin di wê cengê da di wê herbê de şerkirin ku
دولت مزن وک انگلترا فرانسا ایتالیا لگل وان کسین 14 ساله بون هم به درفتی هم به امکانی هم جی به تجربه یا شر و جنگی جا سرفرازی که مزن نهال برمیه و سرفرازی دا جی دوی مره ویجی دوباره سه باره چهار باره دوی مره بیجه براتیا کرد و ترکیه دو و شره چاناکاله دا گو گله کسین جی دیار بکره جی ارزرومه جی راجویه جی حلبه جی شامه جی فاسه جی زایره گله کس لورده جیانا خوش دستان هر وها گله کسین همولاتین ترکیه و هیاما عثمانی دا ناسنامه وان دنیرن گله کسین دیار بکره بسم الله میر دینه او یک جیب براتیا کرد و ترکیه هر وها دو شر چاناکاله دا نشانه مرواد ده هجه من ام باسا yani serfraziye Çanakkale dikin, bahsa Brati Kurdu Türka dikin. Goren yen embejin med videoya da jidi, nuçaya xoda jidi. Yani yen Halebe hene mesela alayaka mazzın heye. Dur da mesela alayın mesela mühim u green hene. De Çanakkale de ve mer bahsa wanji bike. Kije alay hene heye min ko avji morakhal ve roje khastne. Yani mesela yeke Hüseyin Avni Bey diyece peyinci hafta alaya peyinci hafta evkavi ev askeri xu 628 habin. Bele. 628 628 tevvek şehit ken. Yani esas esas harba mezin dedi em ya İran beje hicde adare ya ku bahre da çebu esas harban mezin ser arde çebiye jawsa ku asker dertxin evane İngilizi Fransızı sömürüye xut dertxin ve kavk dedi nava me kurmanca da bejin ya beje derzi ba vejel arde nakebe yani serseri Çanakkale bütün evan ardevi asker ticaret ki mesela ve dere be motorize vani motor bisiklet yani hatta motor bisiklet aja aynine. Gavakum melevler resmi vadinere, gemiye vadinere ne işe ku asker derkiste. Ya insaneme, askereme ben hama emsaniye ki cevabı sakinin evciz marakare. Ya ama her tişte xud xına orte. Hatta mesela ina cana usadbe ku evke fişeke ve naminin. Fişeke ve naminin komutane ve serekoy ve dibin juarat be mnerin. Gere un zaf de qatlibin usama او که نویج ترنگی خود چفته خو اما اوسا او که نکد آگر ندنی ممکن به فیشک کی ده باب کش یعنی نکو اما اوسا بلا بکن دستی وادات نه تبی امرت که تبی گرم فیشک کی ده باب کش و هنا کیجی یاد به بدن آخو اما بدن آخو جی بدن بروا ثانیه کی 10 ثانیه جی اوانه درن کبن اوجیش مرا کاره yani vakit dediğim kaskedici mego yani gotun indi merv tamını karebece bir işe kusakin mezin etxazım bahsa avcı cana resmi yüzaf derti o Kosey üsteğmen Kosey memleketi Avustralya paşa ve dere be genel vali ve dere mesela gavako harb dikin تدي إنه بروجاية إنه بمهاية بصالة هر دوام تكه برود دوام تكه بشر دوام تكه جانا جهفرة بيجي كام بسكن بله أدوية بسكن تام بسكن سكنين دوية سكنين يعني هر دو عاليجي هر دو عاليجي سكنين إجا تدي هاو أو فكرنا يعني كول كرنا دوية دري حرب تكن دنافا بنيداري خود قارن إشتا كيجا بنيداري كيجا ساوا توب تكن وأوتكن حوقا اوكي وان نيزي هفدو بيد بوقت 10 متر ancak dava مو واندا نا leşkere مو İngilizce Fransızda dnava tam ortada yeki brindar biye qeyrini pe etketiye nigevi hama maya ku qutbe bele un kare bulapte je alevi da ne askere me evane je alevi vanda kesnay havaravi nay kesnay kesin ne vere çünkü ama eko sere xurrake belki fişek var yani tamam sakinin ama yani evin sakin ihtimale kayıp tamam mazın yani hazara fişek yok kabarane ya yeki askeri me indi hav idaret ki tedi bayraqa spi bayraqa okey tedi ya aşitiye bayrak jitne
فانیله خود درتخه بله فانیله خود درتخه سری چفته و سا اوت که herkes şaştı mine. Çünkü ev yani ne işi akliyeti ne çünkü yani Xudaviye ce ne. O rad be diçe rad cevi birindari deser milekhe o de berwa datine adbe jwara o sabadgar başlatı. İca evina dedi mesela mecbur kiriye o keçi ne gotiye pişti ko evina te tabii ki ko ev yani ya kusavi خلاص kiriye memlekette Xuda yast ke خاطرای خدا بله حسب مسئله که و از ادویه حالی دابوم من کسی ما عالی ما کسی یاردم ما نکر اما ترکای مسلمان عالی میکن خلاص کرد یا راست چیروکین گله کی خوشی هند و داد مروان ببینی یک جوان جه وکو یحیی شوشه یحیی شوشه می بحثا و یکیش بکن اما برای خوب دن ویدیو کامه تماشانج ام بحثا براتیا کرد و ترکا دکن لطبی نلوه داره نتنه کرد و ترک هبون هر و عرب هبون چرکز هبون گله قوم هبون سترانک هیه کو به حفظ زمانه هاتیه گوتنه کبرا وره سرکرانه دوران بدی سر بده Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale mırında pahçure çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğim Placi majko ne žali ako ti sagina aman aman
تماشاوان ایجا 103 سال بریانها ام بحثا و دستانی دکن کسی که مناز دکه اکی ناز بکه که ازاف حزناکم بحثا خو بکم لجبو ایرو دوی از وقت بجن باپیر خوش دوی از بناو بکم آب باوی من که او ناوی ویجی حسین بو که ناوی مجی جوه درته دشر چاناکاله دا او جی شهید کتبو ام لویدر شهید خواه ببیرتینن او کسین که لویدر وقت دستانه که نفساندن ام وان ببیرتینن خود رحمه خواه الوان بکه ایرود میوان من استودیام منن که ام بحثا سرفرازی چاناکاله دستانا چاناکاله دکن میوان من عبدال تایبتی عبدالناصرینر که خبات خدمت که لسر چاندا کردیجی گلکی دکه هر وها لسر چاناکاله جی خباتی وی هنه او ایرو استودیام نه بحثا دیرو که و هیام دکن ایرو دنگ بیش کی مجی استودیام نه دنگ بیش حکمت خلاتی خودش راضی به کل سر ایرو مجاره ما ایرو سرفرازی چاناکاله اویجی چو دنگ بیش کی سترانه که هلبسته کی نویسانده تدسبه که دا گوینا بله مگو اکاتت کاری دیساوی دوباره بکی چه دبه دوباره کن بله جبر کو تگل خوشی تنفسان تبحثا چرکزا کر لویدره تبحثا اسکوچا کر تبحثا انگلیزا کر بله خاطر ویدنگ بیش جبر کو ام درد و کلی دیسا دوباره خازینه دیسا دوباره خازینه ام دیسا بخاطری وی هاتنه خودش ترازی به دیسا ام درد صدیق ام درد و کلی خو ام به سترانا دبیجن به هلبستان دبیجن به نعلین خو ام به هوارا خو ام بدنگ بیجیا دبیجن بله تکاک بیجه هوارا کامه چاناکاله تکاک کرم که لی دایره منی شرک لبه جیبو دیاری چنقلی دکید ملاب شوده و بداره داير بني سبي شرق المجي وقال جي لما قومي شنا قال جالي بولو تقد مشغول عن الاملا تروي بالدار تبالا خبني اسكر انجليز انجلترا فرنسا اسكوتشا بماكينه اوتوماتيك سرمنادي خار سلطان عبد الحميد سيدان قابادي قد قول سلطان ابرشد مرة تغرب جرب جارستان ايرو ملت تمام جان ترك مي تبلي بيت تعليمات نجلزنا تمام مسلمان عمليانا بابا نبرانه شرق نبيل چنقله بسنگيانه تبالا خوبن شرق يسر ملك كردال ايرو تركال لازا چركزا عربانه این دادا ماما پاجای بگره میجوری میرانه جره ما ایرو بسواق و دیدا کرده دایره بنه گنجا کرده دایره بنه لزنده اسیلو بازی باده الدانه ایرو جنازه در خزانه و کابری دواله اجبیانه اوان جامبرا بردینه خدا جانه خفه دادانه بابا هی بابا هی بابا هی بابا هی بابا هی بابا هی اسلامی نمای آخه لی دایره منی شرق لمجیه بود یاره كان قال قلب ولد كان ملابش دوا بره داير بني سبي شرق المجي وقال قيل ما قومي شنا قال قال يبولات قدمش كل هذا اليوم داير بني وبري اسكر انجليز انجلترا اوستريا اسكوتشا يرو ماكينو اوتوماتيك سرمدات سلطان عبد الحميد سيدنا قبادي قد قول سلطان ابرشا مالا تغرب جرب اسكر تمام جان ترك مي تبلي مسلمان تعليمان نزان تبالا خوبن لچلا خله بيشا سعديا بسنو دوران إذا ما باشا إبرقرا مجوري ميران جري ماي لا ويرا كردا تركا يرو مسبا خدي داي لازا چركزا داي ربنا جاني خفدا داني عمليانا بابا نبرانا خيانا خداني شغل بيسر من كردا يرو مسبا خدي جاني
اما جامعه زنده خالدانه ایران دکشان جنازه شهیدان و غازیانه مرکی مسلمان در قسنا و کبر دین اجمیانه اما جامعه بردین خدا جان خود دادانه بابا هی 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 بابا اسلامی نمای آخه که Hüseyin Sihab Korki mehene لإسطنبول أرجان جايد بلاد محمد الشيخ واليا متوني دنگ بيجي ام بيجن ولاتي ميستر هذه حال ام بيجن دياربكر به حال اغري به حال مشبه ام حميه سلام رضي خود را تمام رد بيجن امشتر راجي كي خو صديق راجي ما مستوجهات ام بيجن سر اكران ترت كردي ام حميه سلام رضي خود بيجن مالا وانا كي دبه بلا به تابعيت نبي وان زانم جي واني حتى بگیره استانبولی سر اکران TRT کردی کی مثل سلام حموش کار بلهر انا tabi beslav çenabe Beli. ana slav tekirne anti slav alwandaki از سلام لوانتکم ha slav alwandaki اری çünkü ona çizana ben ne mesaj ne teceki kul selam var şirin gezeyim az hamiyara selam reis خو مالبات خو كنت دس بسلاف ابك ام كرم قدينا از تشکر کنم حتى داويه صونا برنامج ام دس بكش بك عدد ما تشك بيجم حوالي ما كنت ما جيد بابا اوقات شي سلامات حسير نبي حقيقه الراس دي زاج بيجم زاك تشكر کنم حميارا جي جوارجي مالوا ابا و ایرانی خستم مسافر لبرا ام اشترا زاك تشکر که خوی صدیق را تشکر کنم مالوا آواتر سرچاویم سرسریمن تماشاوان نجا ایرو سرفرازیا چانککاله 103 سال بریانه هاکو دستانا کو هات نفساندن ام بحثا ویدکن هر وان بجاره مجیوه لچانککاله نها مراسمه که سرو کومار رجب طیب اردوان دا اخفه ام بره کامرای خوب دن ویدر